naghahatid ng mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Baga malam yung manan, kagayam, kumusta kayo manan? Malam di Sabado, kat kasi di sigod, at tuwing tayo manan nagkakadwa. Babayan nila ito yung programa tayo, Sika Ken Tinapalabas. Talbay sana ito yung programa, pakitampukan, panakabasa lagi di surat, anakailanadadan, lagi di story at biyag, adin tupulos malipatan. Buyugan tumat, dagitoy, dagiti agkasasamit, makapaisem, makapalagip, akang kanta, iti amyanan. Alasapel lang mga rod, gagayem, nakaradkad tayo, asang bayan na iti programa. Sika Ken Tinapalabas. Kadwang kiti DZTP Radyo Tiradpas, Dennis Havillonar, iti met DZTP Digital TV ken YouTube, Joe Maria Bob. And of course, manen natoy piloto yo. Pagayam yo iti langatang ken kadagiti lang langalang, your dear Manong June. And so, just relax and enjoy the show. At nga rin muna bilang ang nagsaway apintas mo awan umaspin numaramiyagan talumabat ka anak kay tampukan takalimuwa kaslapituen aglalong tumamdag ka itiyag sapa uwen numalem nubingyen na itabibig mo sa kaumisem at parang adagos daita kas mahin amihen da egan metabu bangun kuluten genta lalayaw iti malem awang ngatan tikas kan kaata bukenen apin naraburan ti Diyos apungay ka kaastin tabinubukudam aminan at tanukati uray ang misuhan napintaskan tulad
biyak tumapay. Nuday taladawang biyak parang kanya nasamit unay. Sigugutok to'y puso niragsak dago sa mabang araw. Naming sigat nakasaraka, iti pintas ni ayat kasamita. Balot mo to'y riknak, ket to'y biyak ko, ket ladawang nagpagpasagan. Imnas nga inak, indat na tuma, sikat kapatgan ito'y puso. Binirbirok ka, amang tet bangar, to'y kakaysuna nga ayat ko. Bituin kaanaran niya, amang silaw to'y dalan ko. Diyak gigiren, tiyak tuok kenayan, gapuken ka, uray pagkatayan. Ngaminta, inbilang ka, pagkik nga ang nanayon, adi agresan. Imnas nga inak, indat na tuma, sikat kapatgan tito'y puso. Binirbirok ka, amang tet bangar, to'y kakaysuna nga ayat ko. Bituin kaanaran niya, amang
pa'y di maininawag. Si kanti kikis day tiriknak, adungarapap na bukel tuy kaunggag. Ngem musika tindadaduman, musika tibiyag ko paset na ka. Kasilpuna ka't anges ko ken kararwa, gapulaeng ken ka bituena kita. Akas mais jay bagka iti agsapa, kas manladi ka maragpat o musika. Taaduari gating nagpasaraken ka, arig na daytoy biyag ko na ipusta. Magundod ka laeng o musika, agkupas tuntoy timek ko agdan tulakta. Mangmangega manaumbi asunata, babaen kadagiti na urnong nga plaka. Adda tulakta kaduak ni musika. Danggayan na nga agkanta, tapnong nga samsam panaglangenta. Babaen ito'y akanta, ipek sa kiyaman ko ken ka. Panang tapayang kanyak nga awan sarday na. Musika metlat gapu anagam amutan, kat sabay kumata di ka maumuman. Kadagiti ayog nga isagsagot ko ken ka agnanayon, tukuman ngagpagayam ta. Kas manladi ka maragpat o musika, kaaduari gatin nagpasaraken ka. Arig na daytoy biyag ko na ipusta, magunod ka laeng o musika. Agkupas tuntoy timek ko adan tulakta, mangmangega manaumbi asunata. Babaen kadagiti na urnong nga plaka, adda tulakta kaduak ni musika. Babaen kadagiti na urnong nga plaka, adda tulakta kaduak ni musika. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin a nangatupay ngam iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales
ti daluyon iti kabaybayan. Amwen ti lugar, apagbakwitan ken ti kadarasan, ken katalgedan, adalan, apakadanunan daytoy. Makipaset, kadagiti panagsanay, ken panagsagana, dagiti komunidad, para iti idadateng tilayos. Agmula ti bakawan, ken dagiti rumbeng nga kay kayo, nga mangtengel ti daga, nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag, ang nakargaan kadagiti kasapulan, ti sanga pamilya. Marik na tinapigsa agen gened, alisto, wenno napaspas, apan nagbaba, wenno pagngato, ti danom ti kabaybayan. Nariwawa, wenno dumana rudor, nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay, kalpasan ti kingkined, mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay, tapno buyaen, wenno alaan, tiladawan iti tsunami. Panawan tinagbakwitan, nung natalgeden iti lugar, babaen ti pakaamo, dagiti otoridad. Umadayo, iti kabaybayan, aging gana awan, iti pakaammo, mani. Okay, sublian de ti programa de OGM, ti pampay pagyamanan. Nagiti sponsors de programa de Sika Ken Tinapalabas. Thank you so much, Lamotek Restaurant. Dili kay pakasarakan, nagiti agkakaimas sa makan. Nagruna, day original nga chicken inasalda with only rice hapo. Dapat na yun dang pianggang ko na dyan niya. Bagnet sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, pansit gisado, and others. Lamotek Restaurant, masarakan di Block 7, San Jose, Candon City, along the National Highway Itoy. No, sumbrak ka from the highway, biro kam the Poseidon Bike Shop. Ilagang koti ko. Kasi sponsor tayo mo niya. Damat ba branch dali tanay Kaburaw, Santiago, Ilocos Sur. Kasi lang nagay kantong mapan iti Banayoyo. Nyapay. Di tanay Santa Maria, Ilocos Sur. Iti unag niya. Itimet Santa Lucia, Ilocos Sur, dita Barangay Ayusan. Kasi lang iti di simbaan. Ijay Tagudin, damat. Barangay del Pilar, Tagudin, Ilocos Sur. No kahit yung pa-deliver, no pick up ako, mawag lang. Iti 0916-513-5570. No? Lamotek Restaurant, kukuha ken ni matmatunan na ginagasawa da Solomon ken Lilia Ubuan Abaya and family. Kasama ti Creamline Ice Cream, thank you so much. Kay nalakangam nagpaidumat raman ng ice cream. Pantapat kadagiti nangingina. Maka patilmon manen ya nang narunata medyo nabara ti panyempo. Kadagiti anyaman nga parties mabalin nyo nga idasar isagana para kadagiti ubing ay na kay din nagitay na cream bar, cream cups.
cream coolers, jumbo cone, pinipig, mini cup, sundae cup, popsi pop, fruit jolly. Dapat yung tabbarkads, pangbarkada, perfect for sharing. 1.3 when 3 liters nga tabs. Creamline ice cream, magatang ka nagiti designated outlets dita lugaryo. Dapat dita barangay San Isidro, iti Lianes Store, Kumusta kayo ta? Lianes Store, nang runa ni Boyet. Boyet and Company. Creamline Ice Cream. Thank you so much, Sir Joseph Clemente and family, iti J. Clemente Trading. Kasama iti Susan's Eatery and Bulaluhan and Catering Services, where you can enjoy nagadunga putahe na kayong biyahero, motorcycle riders, bikers, kita duma pa'y makarik na itipan na kabisin. Dumawas ka lang dita Susan's Eatery and Bulaluhan and Catering Services. Ita na Santa Lucia rito apo. Asirig lang iti Santa Lucia Public Market. Diyan nga banda na nakindaya. Kadua po tayo din kay pagpilian dita. Agraman, bulalo, sinanglaw, pinapaitan, and others. Aduti servings da dita apo. Mamati kayo. Gawat na ba made to order for all occasions? Tumawag lang di 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulaluhan and Catering Services. Kukwa kendi matpatulan na ginagasawa Adamani and Susan Hoven and family. Asamat no electric bikes ting kay pagsasarita na po. Dato na Poseidon Bike Shop. Seller of quality and affordable electric bikes. Kasi iti 2-wheeler, aging gana iti 4-wheeler, 2-seater, aging gana 7-seater ng electric bikes. Aduti pagpilyan nyo. Masarakan na Poseidon Bike Shop kada ito yung lugar. Dito yung syudad ti Candon, iti Gazo Building, along the National Highway dito, iti San Jose, Candon City. Nasilaglang iti Candon South Central School. Dajag padaya iti Lamotec Restaurant. Kasama iti National Highway, dito Baliw Daya, Santa Maria, Ilocos Sur. Highway Matlay, di Barangay Barangubo, ang silaglang ti Yuri Gasken, Santa Lucia Public Market, dito na Santa Lucia. Kasama tayo ni Bangged Abra, Rizal Street, Zone 7, Bangged Abra. Poseidon Bike Shop, agramanan dyan Neil Bike Shop, dito wala Bangged. Mabaling na cash on delivery, home credit, kumayda pa i-deliver. Sa dino pang i-deliveran dapat yung deliver da jay Pangasinan. Pangasinan. Ito sana udi ka dito na Cervantes. So, nagadayo, kasarita jay naking kuka po. The management, No, nagiti salud-sudyo apo, may papanitira ito'y mapangkay jay Facebook page na, Poseidon Bike Shop. Una lumawag iti 0995-596-2349. Kukwa ken matutunan na ginagasawa at na Johnny John ken Marites Dolormente. And the kids, siyempre, Daniel ken ni May. Kita lagi sponsors tayo po, dito programa tayo. Thank you so much. Iti panang subsupport tayo kanayon dito programa tayo. Manon nga tawen. Tintay pa nagkakadwa. Nagyaman na klaunay, tapno iti kasta, iti kada Sabado, dalata mangyagan tayo, kasto yung programa, pagliwliwaan, iti kaadwan. Okay, itintay pa nagtuloy kayem, at timay siyamay nga sunata, sakbayan tayo ito, si Imen, tay surat sa laysay, ngantay basahin mo damdama, programa tayo, Sika, ken tinapalabas.
Dama gekman ken ka nu ay ayaten nakmetlae tangamin jakap-kap nekan nu disikat mangisawan adut sayang guseng kaslalinak pagkugustuan takinunam kan panjak maibagay ta sa diya Dama gekman ken ka sinutpud no nga ta puso Day kadi madamdamag ko wenno siya piman ananu mo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay na paypayso Tanarigat di may kulbo Lumang limlimo ta ayat mo Anya kadi di agpayso Alugar tuy ayat ko Anya kadit kaikaryan na pudno unay a puso Di mo sawet nga awan sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ubiyag ko kinaulpitan na kemo Man ken ka sinut pudno nga data puso Tay kadi madamdamag ko wenno siya piman ananu mo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay na paypayso Tanarigat di maikulbo Lumang limlimo ta ayat mo Anya kadi di agpayso Alugar tuy ayat ko Anya kadit kaikaryan na pudno unay a puso Di mo sawet nga awan sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ubiyag ko kinaulpitan na kemo Anya kadi di agpayso alugar tuy ayat ko Anya kadit kaikaryan na pudno unay a puso Di mo sawet nga awan sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ubiyag ko kinaulpitan na kemo Ipatay ko ubiyag ko kinaulpitan na kemo
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Po si Jane Vallejo, and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Kablaw mo pa yung kadagadi agkasangay tatangal daw. Happy birthday, Jong Sia. Barangay San Isidro, Ciudad Ticandon. Kasama kin ni Boy Roldan from Hong Kong. And of course, kin ni Brother Samuel Alejo Bagsangi ni Ulitag Ingo. Kumusta ka tan, kabsat? Happy birthday. Ken ni Mang Arthur Gracia Gasilos. Yamuno datoy kandon. When Albedje Manila or somewhere else. Ag-celebrate tangal daw. Sawa ka na ganyan dumapay nga ag-celebrar. Nanyaman mo na giting kay laglagi pa ni tangal daw. Happy celebration na po. Ati apo tedang mang tarabay. Mang ipaay ka na kayo ko na giting bendisyon. Nang nagaro naman na tanan anay. Asalo natyo. Dani gan Cecil Ruiz, kamusta kayo takabsat? Ruth Handok, dito Sagat, Santa Cruz. Antileti Mendoza, Give Family, Bayugaw, Santa Cruz. Kita day ti Igid Baybay, Pinipin. Rudy Callejo, kumusta ka ta? Bayaw, sama kita gagayem dito Pilar, Santa Cruz. Dito matkandon, dito na idarapidap ni June, Nanapiling Martinez. Kinaganda dumapay nga absat dita darapidap Ciudad Ticandon.
Wala ito may basa surat kagayam tatang malem ket sigudan ngentay na basang mada request. Ada kalikagong ibasa tay manen tapno di kasta punwen na kanot adal dagiti adda asawa na. Kasta man tang dagiti agbalbalak ang mga asawa. Ti panakigas ang gasat gagayem naruna ken ayat ket hangkumang nga pakaupayan umapay ti liday ano pa nakaupay hangkumang tagitaksen launay talagitoy ket mangtineb kada tayo kasnan anay tao maamuan tayo dagiti susto nga taray ti panagbiag. Rumbeng ko na nato yung pagyamanan. Tano saan na si Mangbay kan karayta akari ti dibiyag. San mo amo ti kay papanan na ti pudpud no. Gabiyag. Struggle makes a person know what real life is. Kunana. Ipagsasaut English. So ito'y surat. Nagapungaro di may sa pagayam. Ako na Dear Manong June. Naibang kamalan mo, Manong June, kasama't karagiti dumdumeg. Kaya nagbibuya ito na ito programa si Kaken tinapalabas, babayan iti YouTube, ken iti television, kasama ito iti Facebook. Dahito isa laysay ko katagtaye kidibiyag mi nga gasawa. May saak pulis, Manong June. Idinto a teacher ni Mrs. Naladawa ka ng asawa ta siyak tinaunaan karagiti limang anak. Kat siya kong tinagbalin na breadwinner iti familia mi. Ta narigat met, tay nariingan na panagbiag. Nagamamu kami ken ni Mrs. ko iti naangay a district meet iti lugar mi. Awagan naklatan itinagan nga Aldo, Manong June. Ni Mrs. awagan talangan nga Alda. Nabiitak pa lang idi a polis. Kastamit ka ni Alda, iti panangisuro na. Di mo pa'y damo pa'y laeng panagam-amumi ket simgeden ti bara ni ayat iti nagbaitan mi. Dakkel ti panagraem ko ken kuana gapo ta dedicated iti trabaho na ken respeto iti pada na tao. Iti tulong dagiti gagayem na idalan nga ro tinununag pay apanagam-amumi ken ni Alda kasi ti pasaray panagpipiknik mi iti igit ti baybay wenno igit ti karayan nga sidag iti lugar mi. Pampamuspusan dagiti gagayem aniya sidag tiriknak ken ni Alda tamuda mabainak ka mangisawang iti napalao sa riknak ken kuana. In short, Manong June, nagbalay giakmet anang pasungbat ken ni Alda. Agengga asing mangbay tay panagkasarmi. When Manong June, nagkasar kami ta na daan kami met iti may isang anak. Napintas ti rubuat ti familia binangon mi, Manong June. Tano tay adda wayami adwa, mapang kami talo agpasyar.
mga nitiruar, tayman gundawayan ti kasaya at tiyempo, kas may sa pamilya. Ngam dimteng ti panawen, alay distinuak, iti sabali a lugar, manong June. Ken mabatbati ti anak mi ken ni Alda, wenno mabatbati ti anak mi ken ni Alda, kadagiti katugangak. Tawan mangbantay nga rud ken ko na, iti inaldaw panagisurumet ni Alda. Pasaray met mapan sublaten dagiti parents ko nga iawid. Ijay balayda. Sigod a very caring ta saan nga gliway nga chat ken tumawag ni Alda no kasjay nga dawayana. Ajak met liwayan asong batan. Ngem dimteng tay panawen. Ngayon inot kumurang agengga apulusen awan ti chat wenno call ni Alda. No i-chat ko lang santo lang ag-reply ngem nagbayag ket no tawagak kanayon nga agungunget tapay kano tawagak katawag ket busy isuna. Gapo iti daytoy manong June. Sumro iti panunot ko dagiti negatibo abanbanag. Adala ket makagapo kung kunak ngem awamet ti pamaneknek ko. Iso binabalew awang ko lang dagitoy panagdodwa. Awan pa'y talo at awan mi ang nagden na ken ni Alda. Ngayon bigla-bigla lang ti panagbaliw na. Awanan kano, ti time na kanyak. Di manon ti Aldaw, apimudno. Nagiti panagduwa-duwak manong June. At the concerned, agayem, anang ipatulod kanya kadagiti ladawan ni Alda. Akadwa na tay someone else na. Well, expected kun dayta iso nga sa anak ang nabigla. Tilaeng nasakit katay paymet kawagyak, a babaero ng trabaho, iti munisipyo mi dayta alalaki. Nyamin tatalnaklatan, intaltalnakpay lang, ket nangalaak karagiti nayon ng ebidensya, sakto kinasarita ni Alda, no kasano, kaano ti panagbakasyon na? Dito'y sinabayak ti bakasyon na manong June. Kinunakan ko na, ngagidang kami amapan iti ayan nagiti parents na, tapno ijay kami nga agbakasyon. Naramid nga rod akasta manong June, iti panakapalpas ti pangaldaw na pamipay inturog. Saan na makatalna ni Alda? Pasaray rumwa na bitbit na ti cellphone na manong June. Jakla ingkang kano.
kunwari awan ti ammok. Ngem iti karabyan na nalpas ti pangrabimi. Inummong ko ida. Agraman dagiti katugang. Kat imbagak, kadakwada nga dalang importante nga ibagak. Iti sangwanan dagiti dadakkel na manong June. Straight to the point. Dinamag ko no adda lalaki ni Alda. Nasdao, dagiti parents na, ken nadlaw, ti panakay kulang ni Alda. Sa bigla ti Magder, ket nag-hysterical. Kino na naabasto sa kano? Awanan modo, awanan respeto. Taapay anagado, dagiti damagag kuma, ngem kas jay pay. Ti dinamag ko. Minulit ko sinaludsod manong John no pudno wenno saan. Tinapaliw ko. Tisong bat na manong John. Big no. But for the third time, inikakpay iti gundaway na nga agpudno. Ngem kaskas di, nasaan? Awan kano. Ket nang rugin, ngagdrama. Nagsangit iti pirmi, ket pinagsasawan nak iti agkadadakas. Siyak pa iti inakusaran na. Abaka siyak ti adda babae na. Iti lugar anak kadistinwak. Ket binaybayak kano isuna. Ngamit dayta kanito manong June. Inwarkon nagiti ebidensya iti mismo asango dagiti parents na. Dagiti pictures wenno ladawan ken dagiti malalaswa a conversation da adwa. Saanen a maka-drama pay tawanan rason a may bagana. Kunada iti dadakkel na manong June, nga urnusen milangan tinagbitutan ti maysa ken maysa. May kapulaang iti anak mi. Ngem timmang kanen tiriknak manong June, kinasao kida, katibagak, kay sublikon, ti enakda. Ipatulod kon ton, nagiti gamit ni Alda kadakwada. Ngam iawid ko, ti ubing, ti anak mi. Imayon damet, iti desisyon ko, tamuda a basol ti anak da, tawan masaok amadi kadagiti in-laws ko, manong June, nakananos da kanya. Iti balay mi sinimpak nga rod dagiti gamit ni Alda, ket impatulod ko nga rod, ijay balay da.
Iti na minsan, adanawat ko a text ni Alda Manong June, agpangpangta, paikatnak kano iti trabaho kas may siya nga pulis, tainalak ti anak na. Intaltalnaklatan, tamok Manong June, nasyak, ti tama. Adang amin katungkulan, tay lalaki, nga kabit na, iti munisipyo, ken ado, nagiti gagayem na, iti municipal trial court. Nawalalayan ti usto Manong June, mabalin ko pa'y nga kaswan na pareho ida, nga mas pinanunot ko dagiti in-laws ko, diyak kayat, amay babain damet, gaput aramid ti anak da. Tilaingan anak ko, ti pangiburaya, iti amin na panawen ko. Bilay ebayak, nga iti damag ko, iti agangay ket isudan, tagdandan na, o nag-live-in nga duha. Well, gagayam ti tuloy, ti pakasaritaan, ni pagayam nga Aldo, tintay ito pa nag-subli, kalpasalaan ka na ito si magmamanuha pamalagib. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour.
na naman? Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Ti tuloy ti salaysay gagayem ni pagayam nga Aldo. Nga semta paikat na kano. Kunan ni na text ni Aldakan ni Aldo ay paikat na kano. Kamok manong yun kunan nga nakatungkulan na. Dayta alalaki ti munisipyo. So nga hangko lang diyan lang nagtagtagarin kunan na. Naglabas nga rod ti Mano atawen manong yun na waswas ti kasarmiken ni Alda. Awanan ti saysay awan sa balipay a panunultakon no di ti ubing ti anak ko. Once in a while tawagan ni Alda ti anak na. Palubusak kuray umay na kitain. Ti ubing takad iso ti ina. Saan kon asinapol ti financial support na iti anak mi. Impakaawat ko iti anak mi asaan nga gimula iti sakit tinakem iti inana. Dimtang di kanito manong June, alamuak nga insina kanugayam tay lalaki ni Alda. Ta nakabirok iti mas na ububing ngem isuna. Maysa tinagbalin nga anak na. Iti na minsan nga daw asimbang petak. Iti balay. Nasdaawak ta kuna ti anak ko kanda bisita kiti uneg ti balay ni Alda. Kuna na numabalin makisinubyanan ket agbababawi karigiti naramid na. Prangkaak manong Jun. Kanimbagak kan ko na asaanen. Tawanen riknak kan ko na. Jakon kayat pa'y ti maminsan manen ama stress. Talumakaya kon. May sapay nawaswas meten ti kasarmi. Kontento ako ni dibiyag mi nga gama. Turning 50. Turning 50 na kon manong June. Alone but happy. Tadati anak ko. Nga inspirasyon ko itibiyag.
Dito ko nagibusan, dahito sa laysay ko manong June, nagyaman na kiti pa ng ibasam, tuy pagayam mo ang nagsurat, Aldo. Well, pagayam ko nga Aldo, nagpintas sa lagipen, ha? Thank you muna, ha? Ika pa nagsurat, parang isalaysay, iti kapadasam iti biyag. May isang nga pulis, may isang nga teacher. Nagpintas tay panang lagip, kaya uniti kampana, kalembang lagi di kampana. Tay kantang Here comes the bride, all dressed in white. Kablaw, congratulations, best wishes. Wonderful sounds most people want to hear. Parang ibalang iti bouquet. Ngam numetan malpas dagiti seremonyas kinaggibusan tay kunada nga fairy tale sumang bayan dagiti realidad amang gulo kadagiti minalas nga asawa. May sa dituyan tay panaki kamalala tay maysa kadakwada. Makadwada pa eh. Tay babae nagaramid kas iti istorya tayo. Kaya niya aramidan tayo lalaki. Nasanan ngayon kaskaso. Ngam no kaya tayo lalaki akaswan criminally tayo babae. Agtanag da ito'y adultery. Punishable under Article 333 the Revised Penal Code. Ngam tapno successful ang makapag-file ka iti adultery, kabsat. Yung ako'y bagbagang kaswam, ha? Kontra iti asawam a babae, masapol mapaneknekam dagitoy nga elemento. Daytay kaswam kat asawam. Ang mga mabaling nga kaswam niya mong asawa. Nakipag-sex ken asawam tayo lalaki na. Simple lang dagitoy nga elemento. Each act of sexual intercourse is considered an act of adultery. Iti panagnek mo nga nagbasulan ni bakit mo sana masapol lagi iti pictures when the videos or of her actual carnal knowledge. Mabalin as circumstantial evidence, ti may parang iti korte, kung nadamat, kas testimonya, dagiti witnesses, dagiti testigo na kay matang iti kalaswaan, dagiti dua. Uray panag-usar lang ti padyama, kung nadamat, tilintag, ken panagkadwada, iti kama, agkadwadang the intimate body language. Ladawan nga the intimate body language da between the two. Yeah? Adultery is punishable by imprisonment, panakabalod. Iti 2 years, 4 months, and 1 day to 6 years imprisonment. Ulitak hang kung ibagbaga pagayam ka Aldo niya, takpo na may binaybayamon.
annulment ha. Agpada, dagiti dua, if they were found guilty, di babae ken lalaki, agpadadang madusa, mapatawan iti panusa if they were found guilty. Saan na mabalin kano depensa ti babae, dayjay ko na ng abandonment, pinanawan na kanuhan na kanong inik-ikan ti suporta. Isong nagaramid iti may nakikamalala, nagsapol iti sa bali, ang araw di nabandonar da. But it is not an exemption kung na nadto iti linteg to his liability. No bilang mapaneknekan nga kasta, basbasit laang ti sentensya na. Bumasit, umababa ti sentensya, ngamhan na nga mawaswas dayta. Nga dusa ken kuana may basa di RA Republic Act 333. The babae, if was proven to have been abandoned without justification, malesen kung ano ito'y panakaibalod. 4 months and 1 day to 2 years and 4 months imprisonment. Yamahan na nga waswasan na jay kaso. Sa balimad no lalaki na jay kaswam. Ta nakikamalalamad, concubinage ko na. Ngam na mo tay babae nga siya asawa tay lalaki. Kaya't nakikabalay kin nakipag-sex. The liability is also dua. Ngam kadarato diti concubinage only dayjay lalaki ti makaswan. Ngam no ammo di babae. Nga siya asawa gayam kat nakipag-sex ken kuana, nakikabalay ay pareho da nga makaswan. They will be punished according to the law 6 months and 1 day to a maximum of 4 years and 1 day. No apay nga kastoy ti banag na. Nagdagsan sa di adultery niya. Di ba? Babae. Ngamin, kung natilintag, it opens the possibility of bringing illegitimate children in the family. Ngahaan nga mo. Apan nalinuko nila kay na. Gasam dari mo diri ubing ka. Nagtangos mo di agong na. Kanila kay na ka tungpap kasi ay example lang nga po. Wano nangisit ka nagrito nila kay na ka nagpudaw. Kas siya so nga nadagdag sa niya adultery ngam di concubinage. Duwada kin dagdag sa di panusa iti babae. Ang amin kasi nga raw niya it opens the possibility of bringing illegitimate children in the family without the knowledge of the husband. Nala kayo. Itantay basit, ha? Ano, dagiti kastoy akari ti dibiyag, ha? Makariknay ti saam, panakailaksit, liday. Ngam dagiti dagitoy kat na isang sangayan na karit, baleging, and masagrap tumatlang kalpasan dagiti karit itibiyag da. Kaskin ni pagayam nga Aldo, binaybayan nan yan. So, pagayam nga Aldo, ti apo, ti adang mang patalgad, iti biyag mo, iti biyagyo, iti anak mo. Baring adan tupay niya. Nukay mo pa 50. Turning 50. Ay, mga 50 moon. Baring adan to pa'y sumagod. Kaya babae, itibiyag mo, tayo man nasaysaya at mapagtalkan ken naururnos amang ngimaton iti pamilya.
Manan, pagayam kong Aldo, agyaman na kiti dito yung salaysay mo, kada timay sa nga sunata. Ken naki Roknoy, ken ka, ken nilipatpatag mo itibiyag. Naunday ang panawen na inururay ka, itanbyag ko taaddakan dito'y arpad ko pudno nga ta wen pudno nga ta asika o biyag ko no amo lakuma iti linag amko nga naguray ken ka adwalwa nagarubos gapuken ka di ka pagduduaan puso nga agpaay ken ka ikari asika iti ay ayak de pudno nga ta wen pudno nga ta asika ken ti siya sapay kuman tan na pudno dayta nga ayat mo nga ingka impaay kanya adintu maruksa biag ko
our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Stanley, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, Ricky Palum, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Bueno, kagayam sublian ng tinguro ti programa tayo, si Ken Tinapalabas. Dodama mo dagiti salay sayo, nakapadasan nyo ti biyaga, di yun to pulos malipatan. Kaduwag ka na kayo, ipatuloy nyo dito programa tayo. Si Ken Tinapalabas, DZTP, Radyo Tiradpas, care of Dear Manong June, Barangay San Nicolas, Candon City. Kablaw man, iti naragsak ang panagdengdengeg, na panagwibuyan ni Doc Kedjong Gakusan and Family, musa ni Francis niya, ang dentista ng masa, ang kunak niya. Kablaw man kadagiti taga Cervantes ken Mangkayan. Ayan, ha? Kadagiti taga La Union, itani Bangar, gusta kay Talusong Norte, Bangar La Union. And of course, the Imelda Ortiz, iti Central West Street, Bangar. Sino pa eh? Mang Orling ni Manang Mila Ortiz, ita Balawan. Masupe, Balawan, La Union, ya? Mina Ladi, ayan. Dito na Barangay Arampang, Balawan, La Union. Kung saan ba na kita'y gagayem, kakabagyan, dita Luna. Daw kayo siguro ang kabagyan, ado kabagyan dita. Nyo lang mo. Kaskada, dita na Koroy. Santol, La Union. Wala. And of course, kumusta mo na kita'y gagayem tayo, dita na Sudipen, La Union. Ramdaman tayo ito, danggan man, di may isang Daniw. Yung patulog ti may sa apagayam, nga taga-Kandon. Matuman pa, di naging siya magmamano nga sonata. Nagrikaten biag ko di agmay maysa kan kanayong laeng asi iliwak
ken ka alang aruden biag ko di nakatbaybayan talalpas kong na inkari at ikan lipatan maasi ka biag ko ket tipangad na ulilan to'y puso tagimura ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay wen ubyag ku di nakatikawa namin sampay biag ku anairi depa nagparang adagus taladawang kanya ibukbuk mo maruten tidiruni ayat tananame maminsan pa'y isamit ni ayat maasi ka biag ko katipangag na ulilan to'y puso tagimura ni aya init bulan jay nga tu isudat saksita ay wen ubyag ko di nakatikawa naminsan pa'y biag ko anairi depa nagparang adagus taladawang kanya ibukbuk mo maruten titiruni ayat tananame maminsan pa'y tisamig ni ayat Sumbat amti sa lutsod ko Nga maging sakit itat kumikom mo Na yun ang 60 tapong maitawag mo Yan aragsak ko Idi mabasa Idi ibagam at tawagan na gayang narungsending mula kanya saan gayang para kanya nagriro ka hindi na itayan mo imbes nga iso nagangkot na pindot mo
ti apo, ti ama ti balbalay, ti kuma ako, ti asawa tayo. Ti original asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati babalay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tedtata karigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigete barangay kan kasalamat na katulungan ti barangay karigete kasapulan da o darigete masaksak. Bueno, di oras na yun, alas 2:33, kablauman kada Louie, Kineela, Valentino Ramos and family di Manila. Kasama ni Cory Garlejo Johnson, Lilian Gasilos, nasaan na kayo? Noli Balbin, sa Maynila siguro ito, no? Lisa Bales Madhaban, Silvia Gamose, dita Valenzuela City, Vio Hidalgo, dita Baguio, Nonong Galdones, dita Parayok First, Edith Eugenio, dan sama dita Salcedo na niya. Ni Araceli de Castro, presidente ti Batch 76, the Interior Locals Academy. Romy Nono Sasi and Lenlen, ita Iloilo City. Bueno, kagayaman to iti may isang Dani yung nga nagibasa ita malem manipo da ito'y iti pagayam tayo ni Jesus Robert iti Barangay Bagani Ubog, Siyudad ti Candon. Nakarod pinauluan da ito'y dani yung na iti sila lagipak tulatta.
sila lagipak tulat ta. Adda nagiti gundaway nga umis-isama. Banag apagbangkingan na tuy abagak. May palagip man kanyak naglabas. Ket agalikuno tuy muging naglasatak. No kastoy anadagaang ti panyempo, kusayan nilagip, naglabas sa kalman. Kat kaslakula buybuyahen, apagbingi nga isem. Banag, arok atak dagensen barukong. Pasaray tanghadek kapag galsem madamurtis, kabayatan tinak panangiyuldag. Manggapo, agrakaya nga ulnas day di amang, aglalo ket mayat nga tingat ni Sikkubeng. Natungday tinak panagarapaap, iti danapeg ni kasimpong halak. Tangay gayam, yayab na naladaw, apangal daw, tapan miman pagsangwan inabraw dita paraangan. Apagapaman, ngayon nakgupden nanumo aplumak, tagdi karmet gayamen panaas ti tiyan. Daytoy tirigat na, tadudwa kam ngagsangsango, nakuray adulang, nga tawid ko kenday di hapong. Bigat sangal daw, kabsat, tintantuman nagpatang, babaen ti pluma, ketyanos mo nga aturen. Agsasanggala, abalbalikas sa gaon to'y kaunggak. Napipianto, numainsyar ko agsusukot, akapanunutak. Well, gagayem na itangarod ti Daniel, ang patulod, binutar, di pagayam nga Jesus Robert, iti barangay Ubog, Bagani Ubog, ka siyudad ti Candon. Pagayam, pagyamalak mo na ti daytoy Daniel ngayon ka palakam, kaya kami itamalem, iti program tayo, Sika ken tinapalabas. Ket kas panagyaman pagayam ko, ito'y man ti may isang sonata, sa apel ako mata magustuhan. Karim kanya asisyak laeng manipot pa'y nagsinggalo, puso ken puso ta, karim kanya asisyak laeng pangisagutan.
siya laeng pangisagutan dahil tapuso tapok bugot tanto laeng ayan ana bukele ikariken kabyag ko si kalaeng di ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarime kanya ading tumarsaak ayan ayata ikariken kabyag ko si kalaeng di ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarime kanya adin tumarsaak ayan ayata ket ikarime kanya adin tumarsaak ayan ayata inakon sa bali alupon di mabiit kag subli akon di si bay mo aguraya ayan ko panagsalintoy si dungko ikari nga adda akto apinanawang nga inay ayat mo naitay ang kanta ng bukel kadata nalawa at taaw nagmaetanta pagkasen nalakuman iti oras panagin na yan ayanta nasamit anakana para ken ka laeng daytoy apus ko naiday at kanta ng bukel kadata nalawa at taaw nagmaetanta pagkasen talaku
alimami iska awan manlat inka maibaga kumusta di mo pa'y kuna Diya kumawatan daytoy rikna kapu kadi takadwam isuna nagmayat kibinyo adwa ngem iturek ko sakit na kaawanen tiayan na yata nunaragsak kaken kuana anya ngarut palubusan ka sapay tamay paay na ti aya akal kali kagumang tanu siya iti kunam lipate ko di pa ipinapalabas kumusta di mo pa'y kuna Diya kung maawatan daytoy rikna gapu kadi takadwa isuna nagmayat kibinyo adwa ngem ituret ko sakit na taawanen ti ayan na yata nunaragsak kaken kuana anya ngarut palubusan ka sapay tamay paay na ti aya akal kali kaguman tanu siya iti kunam lipate ko ti pa ipinapalabas tanu siya iti kunam lipate ko ti pa itinapalabas Bueno, kagiyem, dahil ang mga ruden, tinakabuklan manan, dahil programa tayo itamalem. Thank you. Agyaman ak manan, din kay panarabay, sa pala kumata na liw-liwat na kay manan, uray pagkanito lang. Alakag sublit programa tayo nga rodin ito ng mga Sabado, tigas ito mga oras, kanito yung estasyon, DZTP Radio Tiradpas. Nakadwa tayo pumakadapan samantala, Dennis Havillonar, ito mat DZTP, Digital TV, YouTube, and Facebook. John Gumintong. And of course, at timanan na pumakadamet to'y piloto yo. Pagayam yo, itirangatang ken karikitilang langalang, your dear, Manong June. Lagal-alwa tayong karayon, when keep safe everyone. Kanayon tayong karkarara, ko'y Sunday na bigat, tanto lilipatan, mapamut, ha? O may isa lang nga oras niya. Agyaman kan kuana, agyaman di diapo, gapo kadagiti bendisyon, ngina ipapainal daw. Malakapili tayo mabembendisyonan, kan kastamat ang agbalin nga bendisyon with a blessing kadagat do mga tatao. Well, Sabado ngayon, enjoy the rest of the day.
Bye-bye.